YENDEM Yolle kaino kangsoi chawsi da leiraga fazadra UV is healthy not for taste okay AGRI tamdana AGRI student oira ba bisa man age paisa ngak ni ko kariya nang paisa do sai loi gare 200 bhaiya Hello guys, welcome back. Ngasigi video sina kaino to bane ba hayeng se khoi che ibani se manghamu lambi chappa de ibani na thengna ba hai tare khoi gi plans me pareng sa yon ba mafam le hoi ba ko adugi da chase no modi chase na haina ga sum lei bane ba du hayeng chala se na haina re adu do chat kani da khoi che ma je kai hani sugumba plants ko am pam jai ba adu na mana khara ga lai se haina hayeng he chat kani ba ko ibane adugi sum video semjar ke hadi adu lai chat pagi vlog semjar ke ba ko mafam du yam phajai ba am na kai hani plants ngak ta ga lai ga pura green Kupazam to iba mafam du uchar ke me am da du do adu chat pagi video ne ado hayeng ne chat to se hojik pudi nungdang ne bako hojik se nungdang ne aduga nungdang da agi hair care habidi amna easy step hai tare step ama tangi hair care ta wei bako adu do me am du uchar ke aina dum hantak se dum numi khuding gi lep ta na regularly dum tauba hair care ne bako adu kaino haiba matam da agi samje naturally hana dagi pi ingai dagi habidi aina nga ori ngai matam dagi dum pharaga khangde am phajade bako pharaga nganganga kamai hai du ne phajade ba adu dun IP ikan do sumaya na tujang masam ko wei bako ado hojikta bu sum kai hai ni sum lesabi phagalak padagi hai batare adu dagi sum isana dum treatment gumba kai tawjaraga dai hair care gumba tawjaraga dai khara hojik se khara yeng ba ya bane ba na tari am thi bako adu lo adan chu tawre adu duga samju yamna kele haidi hair fall se am leiba ko winter matam da samse yam kele mamangi last winter mamang chahi gi last year gi winter da samje ekta bari da kele ba ko kelaga samdu su mo hawalak pa habitu so hair growth to phajada ba hai tare ado hajikti aina sigi WishCare gi hair growth serum concentrate high product season ba da haidi regularly season ba da gi yamna improve हाइबदी उब फंगे बको रिजल्ट तो याम फजै हाय तारे सिसिना कई तोगा मतम दा गी हेयर फॉल मैम तवरमदुसु फरे हाइदी रिड्यूस मैम तवरे बको हेयर फॉल से अदैदी समदुसु कहानी साइड मचा मचा गुम फजना दुम हौगले एबो खंबा हाइदी हेयर ग्रोथ याम फजर एबको समदिसु overall yam pharak pai type tawbo do hamra du do oi adu duna si se kamai tawbono kamai season bono habdo me amdo sum share tok jarake bako masige product se yamna innovative amandi extremely effective first of its kind habitare duga masida patented multipeptide habina chingmana 3% redensil 4% energen and 2% vicapil se higher sing se concentrate tawrabani duga which is enriched with natural benefits of fermented rice water biotin amadi caffeine ado sije atoki matik season ba siam live ko haina dum akoi gi scalp da maina hang to ga sigi spray jina dum piece caption doine ba ko adu khuchina dum haina dum massage tawsalle haidi adu duga khangde yam easy oi adu duga kaino tere na male ka sigi serum je koi gi serum haiga atopa serum gi type ta kai haini thaure oil ba natabani na sigi se koi gi samna koi scalp sida greasy oi residue do kasu le haude ba ko yamna lightweight oi ba kai haini water based oi ba product ni na ado smaina taisalani ado smaina phuzana taisalani makhong koi gi scalp sida adu duga overnight tham doine ba ko ado sije kape koina taire duga overnight thamaga next morning da koina wash taw da ya de haba leite bako adum haina dum thamba ya duga regularly dum numi khuding dum season abiyo duga adum wash taw ba se every day dum wash taw bo ju kasu phaba na te dana ko numi id dum numi ni gum humni gum adum kanara ga tawe bako numi khuding gi yang wash taw su samse dry oil bane bako adu dana sije adum every night edum kapiyo adum makhong ado sije koina 15 days fazana regular use taw ko matam da hair fall do fazana reduce urakani edu 60 to 84 days aina dum regularly use tawra ko matam na amuka koi gi hair growth phazana lakko do lakpani aduga sige product se koi gi nupa nupi habidi both men and women animang season na bayai adu product season na ga koi gi side effects ko modo ka shulai roi kai gi no this is clinically proven oil products ne adu duga 15 days as best result hangani bako adu duga the yawa fermented rice water gi benefits do koi gi kai hani koi gi damage hair is repair ta hole de gi samsu hena stronger o hele dana ko adu duga hair growth aseng meta se nyam na eswa du ulok yo ur side macha me am horo ko ne egi samsu do side hori ba macha me am shongo anam lo ai kelo ra bane ba si je
baby hair sum am hora eboko si hoji aige samsida makhong da maninga loi caption gre loi spray on to shan gre boko adu dona kai haini hayeng ai thabak salam dai da hatu hatu pokalu jada ya de hai du ka shulai roi ba kai no this is dum mathanda absorb to jagrani boko adu ga greasy residues am tale hawroi da adu dona amna nungai boko si ki product sa adu ni ado me am su pambi ba tar ga di ko ai laina ba link to ai description box ta hapcharam ge changa ga dum check to buyo adu ga ai coupon ko su available organi si gi se dum season ba ya ga ni sta piri ba se season ba ya ga du ga description box ta hapcharam ge adu nga si gi di tumage adu du ga hayeng ayuk lai ba chat pa gi da mu theng na si Kamla sing am le amang ha mu yan ho bo du mu du ngak te si de I like this Chinese evergreen Shiro Chinese evergreen है क्या सिलोन लेंगे भैया इसका प्राइस कितना है 350 सेम पूरा different वाइट वाला white 400 फिक्स प्राइस है क्या ये डार्क पिंक 450 बहुत महंगा है और वो सब ऐसी मजा ये तो अच्छा उसे यार ऐसे में थम्बा में वो 400 आज जो है siam fazaban nampak si hena fazaya adu de si hena adu outdoor ne yum thamba yadi pareng amaga la yendem Yolle kai no kang soi chau ji la lai ra ga moi decoration ni da kang soi chau se iro lu se lai red se phazai te nang yung ngang red se ba ha po si red se lai yo si red se phazai tu nang green marak tu da red am ha pa di phazai ra ja ada ni da khamba ya da 40 pelo sida lau healthy oi bang sang kha सिर्फ फजाइए ये भैया भैया आई नो आई टी आई रा फजाइ सिर्फ जी है सिर्फ फजाइ ओइ ना फजाइ 아이제 가이노 깜 풀리지고 가이노 응? 가자자 트릭 상어가 갈로나 भैया please 250 200 करो 200 भैया 200 भैया भैया भैया
भैया 200 भी वही तक हाई करके मछली आएगा टेस्ट होगा आपका है कितना है एक में 50 एक दे दो 50 आइए भी भाई इसका खाका है जाते आपका जो मछली आएगा टेस्ट होगा हाँ ठीक है हेलो माँ पूरा पानी गिर गया आई हाँ ना आई जो टेस्ट हो गया का माँ वो अवत तंग से हाँ कहीं मान हाई दो की वजह नहीं पी दो रमी बाहर हम नहीं है UV may is healthy, not for taste, okay? I do UV may guy hire tumom doga maleva, gam tum di. UV से लुम्बा ना सीर AGRI tamdana AGRI student ओइरा बा बिसा मन लैगी मतांग मा याम खंग खजा पाले को फजैय आइना साइड अदुना फजै हाइ जो आदा नाम हे हाउ करम बदे हेल्दी ओइ अदु सिना अंकल पाम खेल माना ले खंदे सी फजै हाबा सी 250 ने आई पामे ये 20 लो कर युमदे पुना में छोटा नहीं है सिलाई लाई सिदा यारो हाइबा कोइ द थंबा ऐसिना अमा हनुबी लाई उरगा समायना फोटो कापा कांगु तोमा सिदागिना करी करी लाई रब उठिरो आइगे पैसा आगा कनिको करिया नम पैसा दो साइ लोइ गरे सिना सिगी पोट सिना क्यारो ले रखो त लुपा सामा नत्रा पोट को चामा ले अदुगा सिगी लाई सिन लुपा क्यानो kaya ano ba? Sama. Aduh kasi sila rupees 70 na tra. Sita giret sa 40 o 40 hala. Aduh kasi sina kaya aduh asia 250 na. Sita net 200. Sige tang, sila pa tang 320. Lay ja. Sila gi 320. Aduh kasi gi po sina 150. Aduh ito asal so am hai Susmagi plant collection. Oh, hai la. Sisina kariba bamboo. Lucky bamboo. और देखिए अस्सी ना पार्लर पाम स्पार्लर माने पाम मखन मखन ने और देखिए सिनेमनी प्लान पोथोसु को इको अदुगा सिसना सिंगोरियम अदुना उला मोकानी नो अस्सी कोई दाइदे सुम पाम बने है और देखिए सिसना मी खरना जे प्लान सु हाई मी खरना जी प्लान सु हाई सिसुन चमने सिसना स्नैक प्लान सिसु स्नैक प्लान सिसु कोई दाइदा मैम सौ बने अदुबो ममिंग सिना वंडरिंग ज्यू स्नैक प्लान और देखिए सिना रबर प्लान ऐसी मम्मी आई खंगे सीधी Chinese evergreen si khange yana ka plan yana ka da सीधा मम्मी अमसु सिंग कयो माइ बिबा
Chinese evergreen su hai adagi kai na ma su na yin mami ma su sisu money plant ki tap tong ni adu busina broken heart kai na hai na bane sis na peacock plant sigi kai no sta ni red em tha pa ti yeng chin am phaja dong ma red to na pa white ke ka sa dong ma adu de phajai ye ngi plastic se uba gi ne phajai ye adu da lai ji ga lai do wang bai ne ha ba plastic tu na wang han gre chan da ba gi adu ne ha ba ang nem da ri post an shai de gi hora de phajai nga je ama tang ngai le lam phajai tu phajai chalo si imung du tham ba ya